Uma muthenya wa kieha na maithori kuri nyumba na arata a muiritu wa miaka 15 Nancy Jepchumba mwena wa Elgeyo Marakwet. Jepchumba akuire thutha wa kurathwo kimahitia hindi iria ngahia ciaumirire hindi ya githurano kinene. Kungi na kuoni ati mabishofu a kanitha wa Gathoreki ni moreti ateti o undu umwe na Kenya mahimbirie thayo na urumwe na gwithema na miario ingicugira ngui na ngayukano. Oho atongoria ni maugite murugamo wa ngwataniro ya NASA wa guthii igoti-ini niguo wagiriire niguo kunina kiagago kiria gikoretwo guku bururi-ini. Martin Kivuva ni umwe wa mabishofu aya. Ni jambo bora na tutawapa pongezi opposition NASA kwa kuamua kwaende kotini. Itatusaidia wa Kenya kukomaza haya mashirika ya kanisa ya serikali na hasa sehemu zinazohusiana na mambo ya uchaguzi. Tukirongoreria mwena wa Murang'a, mundu umwe ni akuire mutino-ini wa barabara-ini ya Murang'a guthii Kiria-ini thutha wa lori imwe gutemwerekera na kugutha mundurume omwe uria ukwenjaga mutaro mukira-ini wa barabara hamwe na aruna ake aria mahonokire gikuo ciarera. Nayo nyumba ya Ababu na Mwaba uria niwe mutongoria wa kiama kia Labour ni yugite muturire wao uri ugwati-ini uu ni kurumirira kuhithukirwo ni andu matoikaine. Kuringana na Professor Tom na Mwaba uria ni umwe wa nyumba ino ni yugite itharikira riri ria kiuteti kuona ati riri ti ihinda ria mbere gukorwo magitharikirwo. The first one occurred on 6th of this month. They broke the door glass, broke the padlocks, and managed to pull the locks to access the house. Kirifotera Kameme TV, niye jitagwo Maina wa Mwangi.